бересиздер. Эрте менен ойгонгондо уйкудан, таңды тосуп тирүүлүккө кубанам, ар бир күндүн өз нурунда өтөсүн тилек кылып жараткандан уланам. Анан шашып жөнөп келем жумушка, балдар менен жакшы маек курушка, анткени алар жаңыланып күн сайын, мени да үнбөйт дал ошентип турушка. Сабак өтүп жатканда, көңгөн эмес тынч отуруп карга, сүйлөп, ойноп, олтурса да чурулдап, таң калам түшүнүшөт сабакка. Күндөр зуулдап, жылдар узап баратат, алан сайын алар өсүп бой тартат, чарчатса да кечке алдан тайдырып, балдар менин жан дүйнөмдү тазартат. Биздин учкан балапандарыбыз, темир канат балапандарыбыз уясынан учуп баратат. Конгон жери ийгиликтин, жакшылыктын, ден соолуктун, билимдин жери болсун. Анда биздин кулунчак тайпабызды чакырып алалы. Erkelep koyup kadamın, erkelep aytıp salamın, ertelep gelgen bakçaga, sevimli al kızım Liyana. Suçsulu kızım Medina, münözü jumşak jakşına, çoğoya bergin şirinim, ülgülü bolup barına. Aybat menin balbanım, ergen göz arslanım, ecekesini kulandık, jakşı okup salamın. Jarkılagan ay sezim, şirinimsin balımsın, gülüp turan sözüm, bu aybat bırak bağırsın. Kuymaklak Nur Sultanım, tekbe yüzü sultanım, Kuymak sıfatla tertipti, kuvan bırak büt bağırın. Sımbatlı kızım Asya, süykümü jangan jakşınam, öz oyun kalamay jettirgen, mümkünlökü açmak sanamam. Şirintay balam Aynur, Kazaklı. Akını süylep cay basıp, bağırma bir beycet şef. Erkemin öz zarinam, şirinsin ananayın, kadın akay gözlerim, gülüp durat ardayım. Yurtun balam Nur İslam, öcörmün öz balapan, mıksız yigit olsun de, yayıp duramazlar. Kımıldak kızım Adina, yetişip durat bağırma, bir sorak takır kalalım, uykulat alma daima. Uyanın öz umarım, şirin tatlı. Sözümüz.
Şirintat, uyanmına zumarın, Şirintat tuğmanın, жақсы оқып чоңайып, ұлылыққа жол алғын. Мадет қызым Хадижа, үйрісіп сен барына, тақ атқарып бересін, тапсырманы дайыма. Айлантада өзгөчө, бағым менен қараған, Али Нұрым алтыным, арпыт көрем жанымдан. Али ханым аппағым, дили таза ақтағым, келечегin тек болсын. Естүү кызым даркайым, токтом менен сымбаттуум, жагатмага өзүңдү күткүл турушум турбаттым. Таттуу балам Абутайырым, кылымсыздай жүрөгүм, муктулуң болосуң, сага деген тилегим. Ачык жолдуу Имраным, дайым айтам белгилеп, күтүп турат өзүңдү жаркыраган келечек. Абдыкадыр асылым, ашып турат акылың, айтылгандын баарысын батыр жашыра аласың. Орунду шашпай сүйлөгөн, ачык жумшак күлүмдөгөн, боорукер кызым Аймерим, бермегенин бермеген, бийикке канат сермеген, намыс көйүм Абдулла, сыймыктанам мен сенен. Тактылар таамай сүйлөгөн, тайрылуу эмнеген билмеген, ак көңүл эстүү Али бул, элдин улут болуп кеткен. Мыкты кызым Мээрим, Филистирин татына, өмүрүндө кири жок, дайым сиздей айына. Ой жүгүтөп теп-терең, эс тутуму кеткенен, эрке мүнөз Умарым, сыймыктаган сен менен. Байкап көрсөм, балдарымды карасам, баары тегиз кичинекей балапан, чоңсун одо жаңылбасын деп тилейм, көккө учкан акыл билим канатчан. Өзгөчө майрам. Силер бир топ жашка чоңоюп, мектепке баратасыңар. Мен силерди жакшы көрөм. Мен силерге ишенем. Мектепте ар дайым жакшы окуңар. Бүгүн бизде чоң майрам. Адетте балдарбыз, адеттерди үйрөткөн биздин бала бакчабыз. Саламдашсын айтышыңар алар. Мектепке кадам таштап келечекке, жакшы окуп туура жүрүп, унутуп несеге. Бакчабызда кубанычтуу салтанат, бүгүн баары сизде үчүн айналат. Келиңиз алаканды чабалы, кош бол бакчам баямуз башталат. Bayramında biz aytamiz salamды.
за детский сад домой. Хочу спасибо сказать. Вот я открываю глаза и во всем помогает. Пусть Таяне помогет. Папа Халина, otur baba. Papa Halina. День сегодня. Сегодня мы прощаемся со страной и стали и чудес, и, конечно, и милый. Anne. Anne. Вызывай в школу, называй соседей, будем учиться, радостно переместиться. Покидай дом, детки, со мной. И уже качать сказки учебные, спеем учить. Сегодня праздник выпускной, спасибо, детский закладной. Весла пора плясаться и школу собираться. Anne tam. Проводай, ты встать, своих крыс, друзей, прислать тетрадок и дневникой тетрадок. Коля будет вспоминать, как учились мы считать, говорили, Как играли? как играли, веселились, как играли? Здесь ему нас научили, воспитатели любили. Говорим спасибо им и за все благодарим. Bizim kızlar konuşan bile versin. Ова.
iyi balayım. Anan. Ali Bey geliptir. Allah kitap kaptı görüptür. Tuk tuk tuk. Bu evde kim var? Giremezsem bola mı? Böyle kalbine taş var. Sen gitsen bola. Emre Okan'la biriyim dost. Dostlar şurada adım var. Fayda boldur 4-5 değer. Alarcıdan nasıl valla. Okuçunun barısı beni жақсы көрürse. Sen de beske okusan. Sana ömrüm beyse. Kökten sen ben bolam. Ve güçten çok bolam. Жақсы okuman baldardı. Жақсы degen dua koyuyor. Kimliğine de 3 fayda boluptur. 3 değilsen bolam. Yüzünü koşamın. Biraz çabuk kocağımda. Bunda buradayım. Yere koy. 2 degen kan koy. Elçen kan koy. 2 degen bağ koy. Şimdi baldardının olup Kenal'ın Ali Bey'e gelişti. Bizim baldaran kodemiz, yal kodemiz. Bizim dostlar dört yana beş. Habislerde sırkıdı kapka çizgizdeydiz. Sana birden başlar, bulsan birden batar. Sen başında yollarsa, sandın bar başkara deviş mi? Dalısından eşit genci bilgi, 2 daha, 3 daha gerek olur. Ay kanın akır, boğum akır. Kotlu birim kese daim çakır. Ders var yoldan basmanga, dalış olup gelaktan, uçtu sığınaklarla. Ana, sık sık. Sonu dağlar dürdürmüş, karak olup bürdürmüş, can gelen ağlar. Sürat edilsiz değilmiş. Benim yolum tutucu, yolunda yığıncığı var. Hiç orta kalmam, benden tutumu, taraftarı oldum, neden yiyeceğim. Kutlasın, değerli, zeki, küçük, değerli, anamdan adasman, hatayı verebiliyorum. Tuk tuk tukunda para da coba dia cikunda silakan bisa menuju. Koyun kutuda kızıktan neçe düşen bir dönki kündün adı şeşembe. Bu vagonun orası ise sarsemi, orası atı seviyede kız sarsemi. Beşembi de okundu. 4.'sü bol popo izbarat kattılar. Biletini cevap var. Şıkıldanan karavoz. Tertikten bayağı. Tüt de koyup kim bulup? Tüt de kim bulup? Beyşembenin sonuna Yarın sonra Cuma degen gün bulup. Cuma degen gün bulup. Azamat. Sen azamatsın lan. Aynerim. Şuradakilerden şurada şöyle cevap görüp beklesem bugün öyle işe. Sınavına geldik biz. Sınavına geldik biz. Cekşembe gelecekmiş biz. Cekşembe gelecek biz. Değişen
Sen düşüyorum demesen. Biz varız birgemiz. Birgemiz. Biz mektepte gül koymayalım. Dostlar, münake, Cuma'nın günlerinde bile biz Adaşkan'dan alırız. Bizim kitap kabusta bardık okul kurallarımız var. Dostlar, biz mektepte barabız biz. Biz mektepte barabız. Biz mektepte barabız. Okul bilim alamız. Derin döküm bakçamızda alkış alkış aytağız. Biz mektepte kanadık mı? Abdültayip, Nurisuan. Kabul alır bakçamızda bize son 800'den çok rahmetli aytlarımız çetek tüketildi. Gül buru daima denezge kapılma, denezge medayım, rahatsızlık bildi. Tutamaktayacak.
почтена. Хочу прилагать и компоновать. Neyin beyik ayrılıp saygı alamaz. Ben etkene yakın vakıf bizde bir çöktü. Otur ulan.
koyduk. Al geliştir. Katlı. Appak kofta giyinip, appak vatik takla. Katlı. Tangda durup maşığı bulsun. Kitebinde iretti, kalba sucuk şaşılır değil. Kana Rabia? Aytkanım. Bir başa. Emin, başa. Emi sabaka bargıla, жақсы bilim algıla. Tek kağıt kalemli, uzun kol algıla, bilim doğru basıla, bir balık bakla. Yağlı bakçadan parasına mektepke, Ece ağaydı kubartıp, okula 4-5'ke. Okula eli bağlılar, gelen bilim algılar, bilim nulu çaçısın, ak yollar açılsın.
Anda gezekti igraga verelim. Birinci bardak ballar çıksın he.
Asker Arsulu. Birinci terbiyaçı kim degen? Abdültay'ın apası var mı? Terbiyaçının apası çıksın. Çık. Sen çıkarsın mı? Ana. Muhallim kimde kır? Medina'da gene. Muhallim çık. Medina'nın apası çıksın. Direktör. Direktör kim apası? Hayır benim. Direktör ya. Narmadalar. Direktör napası Direktör napası babası. Ay bak papası. Ay bak dedi. Ana psikolog. Şimdi abalar çakır aldık. Olmasa sen çık, ben çikolatalar. Gelecek ne yaparsın? Alır, arkanızda koyar, seni abalarına ikranı ordu verir. Bakçamızın adı ÇABALЕКЕЙ. Bu ÇABALЕKEY'e keçü kıbışlar, tambalar turat. Oşol ÇABALЕКЕY degen uzun sözdün kıska sözlerdi kuraşımıza gerek. Men birinci sizlerge suro bereyim. Biz emneden dem alabız. Abadan. Aba deb yazыңыздар. Kol çarptıraz. Çaka. Birinci birinci. Asya'da ne ikinci tur? Asya'da ikinci tur. Yok ötün mü? Anne deputat napasın arkasına cevap veriyor. Ama yaşını işte olmazsa mı? Çaka. Biz çelekteyiz he? Çelektiler burada. Ama yaşını teşkile geçmiş. Biz Asel'deyiz, Kırmızı Asel'de? Bak. Çalıştırmada en işletiriz. Aplikasyonu. İleri gidebiliriz. Sen aklını Bu balalı kızdı. Böyle
Dağın yolu sağlastarı, matbuat edeleri, bizden Tatnaka Ayılı'nın jana жалпы жамаат барлықтарды бүгінгі қоштасу әдемі майрамымен құттықтаймыз. Татнaka Айылындай ақылды балдары бүгін дал 1 жашқа чоңойып, сіздер бала бақча менен қоштасу мектепке барасыңар, бақытлы балалық қалайбыз, жарқын келешек. Мектепке барғанда дағын талықпастан жаңа білімдерді бағылды, әрдайым ізденуде болып, ұшыл атемеңер сыйлықтанған балдардан болар. Мақұлы, ұшыл бала бақшада сіздерге талықпастан білім беріп, тәрбиялаған, әр тараптан қамқор көрген аға ежегендеріңер ұмытпастан, әрдайым сыйлап, ұмартап жүрді. Әрдайым біздің бала бақшаға дағы келіп тұрғылар біздің ұмытпастан. Ақ жол сіздерге бізден өтінішті. Балдарыңыздардың жашылықтарын көріп, өмір бойы бақытты уақытымен болу насip етсін сіздерге. Сіздермен бізден мақсатымыз бір. Біздің мақсат үшін балдарға сапатты білім беру, тура тәрбиелеу, денсаулығын шыңдау, ыңғайлы шарт түзу. Ушул максатта сіздер әрдайым бізді қолдап қуаттап келесіздер. Сіздерге чоң расчет береміз, өзім ашқан жана жалпы біздің жамағатымыз атында. Әрдайым денсаулықта болыңыздар, үй-бүлеңізден тыныш болыңыздар, ушул балдарыңыздардың жашылықтарын көріп, бақытты өсіріңіздер. Біздің аға ежекелер, балдар үшін даражаға жеткізген, сіздерге даған ішіңіздерге егілік, әрдайым денсаулықта болыңыздар, ушундай бүтін кечелер көп болсын, ушундай балдардың сүйгісүгө, атемдердің разышылға күбө болып жүріңіздер ішіңіздерге. Біздің игілігіңіз менен сіздер менен бөлүшкүбүз келип турат. Быйыл бардыңыздарга көрүп жатсаңыздар керек, республика боюнча Манас таңы келе таймашы болуп өткөн. Ошол келе таймашууга биз шаардык деңгээлде катышып, шаарда 13 бала бакча бар. Ошолордун арасынан биз биринчи место ээлегенбиз, шаардык турга катышып. Андан кийин биз Баткен областына барып, Баткен шаарында барып катышып, байгерлүү 3-чү орунду ээлеп келдик. Азыр ушул биздин балдарыбыздын ошол талантыга күл болсоңуздар, көрүп койсоңуздар. Kendim cankan kektalar, çerçekli sebeti, çerçekli sebeti. Kaygını sardık bağdan, çerçekli sebeti, çerçekli sebeti. Ancanalar atmaşı, çerçekli sebeti, çerçekli sebeti. Adamı kekle çoğurdu, çerçekli sebeti, çerçekli sebeti. Manas, manas, manas. Manas aytasыңар mı? Manas aytыла. Oturabilir. Çeçilestir. Çok koşunuz gerekiyor. Tamam. Başladık. 1, 2, 3. Kazançlık yol taştı, vurulmazsan bek basıp, ataya vay bolcurup, hadi vay bala colcurup, talas sözler colcurup, tavılış çok bolcurup, altın kuyruğu yolu gel, bunlar al çiçeği.
Diana. Amele. Kara. Oğlum, seneteyin bakcalım, ercüregü. Bakmalasın, bağlasın. Açık cer kayda, avatar degen el kayda. Yerim kayda, men kayda. Ne dep durasın? Yaxşı enesmindey surasın. Bay. Bu neme kitap var? Neme? Sen aytıyor. Südürüp aytat, bilir aytat diyor. Şöyle tüzü baytar. Anday sözge kulak sal baygın. Dammada sarganda, evcit kırız karganda. Çoğuna önemli zeterler. Törgüyle kaçıp beni de koktum. Aklım söz çıkay, aklım gay. Diyorum sesken ay demir. Oğlum, uva, senin elin kırız. Yerin talas, atan manas. Kapar kalemi sen de. Balam, baltı yerin doğru üstün dermeli. Bol bazan bağlı, canına gereksin. Bol çalış, ciddeyle bağlı. Başım tartı gönlünüzde, razımın sözünüzde. Nerede geçsen bir faydası yerdir. Nerede geçsen bir hükmündeki yerdir. Özüm çıktı bulardı, haddim benimdir. Nerede teşkil oğutsuz, ağ koktu canımız. Atam çoğasından kılıcın gıttamız. Aladoğda ben olda, ata yurttum bana bin. Balam, çiğ balam, Kur'an asıl, namusun korkut, esen olsun başım. Buna dayanak doğru semeteye geldi. Aram koşu alırlar, tozu alırlar. Sıyınçı. Abaki, semete atas gelette. Oğlum vay. Aylanlar suyunçuğa ağzım taptı. Suyunçuğa başım taptı. Kanağına aylanayım. Sıyınçı. Tosmala canlı yılamasın. Karanlığı çıkıp kapsası karımasın. Sen de yetenek. Semedeyle bölüşmez mi? Semedeyle bölüşmez. Bir horoz kaldı hırdayız.
Oynamayın ne kadar coşup hem ne kılasın? Böyle tuzu baytar, böyle tuzu baytar. Anda süzgü kulak sal baydın. Tam bana sarganda, edil kılıç karganda, çamayla düzeltelim, törgünüyle kaç gölüne buktum. Akıyı bu söz çıkayım, akıyı bunu uğrayım, göğün sesinden ay demin. Wow, senin elin kırgız, cerin talas, atan manas. Balam, o derin dolu düşündedim hele. Blok bazen bağın, canımda geçi. Blok cağlık etme, ciltinde alı olun. Başım tertip ediniz, razımın sözünüz go. Nerede gelsen de senin bir faydası değildir. Nerede gelsen de senin bir kulpundaki yerdir. Özüm diktim bulardı, kalpte düzüm birindim. Neyse teşkisi otkuş, ağıl koktu canlıdır. Atam çoğasından kılıçın tutanlıdır. Allah doğdu bel bolda, ata curtum bağa bil. Balam, ki balam, Kur'an asıl, el namusun korkup, esen olsun başın. Bizde şaşırıp kivi yapamaz. Güzel. Nerede şaşırıp? Bu birinci yukarıda emir болып жүргенде анан кейін ағылды. Ошол бул кийбей калып кысымда энеси менен баштайм. Amin. Az da olsa seveceğim. Amin. Ошол дагы ошол манастан жөнүндө биз үнүп калыппыз. Ошол манастарга катышууда дагы ошол ийгиликке сиздердин жардамыңыздар менен жетти. Орма десек, орманы өрт жатып атканда дагы сиздердин чоң салымыңыздар бар. Ошол областтык турунда 3-чү месте алганыңыз үчүн бизди 12-13 июнда Бишкек шаарына чакырып жатат. Ошол бала бакчанын жетекчиси менен биздин тарбиячыбыз, даярдаган тарбиячыбызды ошол жака барып, биз ошол балдарды грамоталарын алып келебиз, Кудай кааласа. Азыр ошол биздин ательерге ыраазычылык кат берип коюлду. Орусча экен, окуп кое берейин, орусча болсо. Благодарственное письмо. Выражаем благодарность родителям Абдыкалиловой Ильяны за хорошее воспитание дочери и активное участие в общественной жизни детского сада. Администрация детского сада номер 22.
Караев Умар. Балдарымызға дипломымыз бар еді, ошол тапшырып коюлуп. Диплом об окончании детского сада вручается выпускнику детского сада номер 22 Чабалекей Тугалиеву Умар. Последний раз пришел ты в садик, сегодня ты при всем параде. В одной руке воздушный шарик, в другой же новенький букварик. Промчится солнечное лето, и в школу ты придешь с букетом. Желаем хорошо учиться и целым классом подружиться. Там bir yol bayramlar benim ballar. КОШ БОЛ БАКЧАМ майрамы аяктады. Келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Нурислам. Нурислам, bu yoqqa.
Birinchida xush kelsizlar bardingizlar. Shu bolalarimizni bayramga. O'sha bolalar barcha o'quvchilar kelajaklari keng bo'lsin. Yeni o'quvga borganda iyilikler bo'lsin. Barcha ota-onasiga kuyimli, menimli bolalar qizlar bo'lsin. Ikkinchidan ejiklarga o'sha tarbiyalangan ejiklar sizlarga rahmat. Sizlarga ishingizga iyilik, uylarga tinchlik, baxtlik, amanchilik bo'lsin. Elimiz yerimiz tinch bo'lsin. Kelajak bolalarımızın geleceği keng olsun. Ana sizlerge ejiklerge arnagan belekleriniz var için tapşırıp koyla. Kapıda biri